First milk, butter, and cinnamon powder. So mag-French toast ko. Mga iring banbanon. Second bread. Brown bread akong gigamit.
toast bread. Toast French bread.
akong mga iring panbanon di ha sa akong mga followers. Ito yung sa akong kaha. Simple lang akong pansit. Siya transfer.
simpleng pansit canton. So tanghon. Nakapaghanin akong susi.
Sausage with honey. Ready na among breakfast. So, butangin na ako sa table. That's it. French toast. Enough food. Nasag ko eh. Boiled egg. So ready na mong breakfast and lunch. So thank you sa akong mga followers, subscribers, sa Iring Banbanon. Be safe. God bless everyone. Bye!